Bula. Go minuni mereka-raki untuk terletak di warung Nambula FM, namun dua nesek. Nimbula, ayaw meli, nawati tiyo may mataniway, ando talita ka na warong Nambula FM. Ando to kami ono series wa Nambula FM, namun dua nesek eso. Ni sambula binakan lewi biti gonga lemon tahun ni lebemba. Ngango musim balen roko-roko untuk talita ka na warung Nambula FM. Bula FM, Number 2 NSR. Bula FM, number 2 NSR. Sambul binaka. Se kuengo na Vakaleleka ni nonde tutu kue nambungi ndindai. Sabandita na tamba nubis ni ratu sabi talnotigo ke nandona leno benua. Kapamputi ni rauni kila na bekayado ki bertu na bubale mai nandi ratu mai lenga na tiki buni madho ngo. Kaya nang musuni bos ni tamba nubisa anana isoro ni ngongo e sabo lega sartigo men na bakandita ka ndona leno benua ka kilate ni tukutuku ni bekayado. E akunina yang Nirmal Kumar yang baki ono sangul ketolu na maramana watina o Usha Devi yang baki 5 sangul kaba na luben raungan yang baki tolu sangul kaba o niles ni kajal pakakina o rauna lube kajal ngane lewa endua yang baki tinigandua kandua yang baki walu kunina yang onrotowe na Nausori Highlands and singamuniti kuniti langayan doon na ngane lewa leilai yang baki ndua ni ngasi tu yang nambati ningoni sala kasangara bitiko ebal nimbula yang ngunungo sabang dita na matala ni wandindike pakabuni wai ni rato ang nubo endo na wai ni mate kapakabuna na noto may lenga iya ena to manita letiko na wandindike may natambana ni obisa sabang to bulita letiko nga ng unongo na chemistry scientific lab na bosa suba eso na beka e taurawa may na kisyongo. E santi ke boroti ko na matambosi ni buli-buli ni lebo weekend na leno benua enda sanga tu ni banga taka na nonda ndonu me baka endo na buli-buli ia era ngai banga taka na ngalala ya ana itu kini sitoa merlawa kita kira kina na leno benua e kana bun lewani matambosi ni buli-buli o sima shandil ni sona leno benua era sanga matangani kila na nonra ndonu ongo endo na tikina ena bolenga na nomu baritaka na nomu kunru dina ni lebu erasa kilati ko na non randonu ia endu telangane wili ni lino benua erasa ngati ko consumer council merna bagulida era usa daga batati ko na matambosi ni boli kene FCCC merna reida na non ratu tangomaki na lewi ni benua e sona lino benua era rawata na non ra permit ni taxi na sala muto ena bemba saoti kango endo na buna e toso e kimuri na sasanga ni matambosi ni bila kia bunu mamata endingi tagatal na LTA na lino benua merna tau kena na permits e nandi ke lo toka katukun na bun lawa aya se kium ningo e taurubaki membaleta ni so er lawaki e na kena wedori na daga Kongo e kurie ni ngarabi na daga Kongo wambimbi beira e leilei na kenri sau karangan reba na bebuke abosti ko na bun lawa na kena ndola endo na bolau ni vengarabi bo ni LTA mai nandi ni kuwa kinangito na nono tu tigi bubinaka endo na tikina erato na raikina na timi ni Flying Fijians e na sota ki na timi ni Tonga na sota ni Pacifica Test e na baro yung ko gona bekai baritaka na dorbondong gito e na nonda mata timi leone na karawa na nonda mata timi e sa anganga o tibaka 5 sangabuluka diwa wana timi ni Tonga e anganga na timi ni Tonga e na sota roa sota kina na timi rua e na mbaki ongo ia tu rauna nonda mata timi e na buni sota na makiongo e na be mama ni ba e na ya kavi ni rawa yongo e na rara na Eden Park e Aucklandi New Zealand mai da bekir na Vakaleleka ni nonde tukutuku na kena ikuri e rano na semana steseni na Radio Fiji 1 kena Bula FM ni bukating vinaka. Bula na lang ko siya do talita ka vuelo rongo sirma ko na do Fiji na kasi. Bula ya Veronica melo toka do talibio na Radio Fiji 1 ando mai biti na vango merre telawa go ngai tabua ando talita kana varonga na Radio Fiji 1 nando mai biti Bula go ngai no ke imba ando talita wale na warong na Radio Fiji 1 ena do mai ina wale ana dango saniter kwati ando talita ka Vakaleleka na varong na Radio Fiji 1 eno sorry Radio Fiji 1 nando mai viti